Anak saya lulusan diploma marketing nak sambung degree, boleh puan, tak ada masalah. Diploma marketing tu dah tamat ke belum? Sebab permohonan sudah dibuka puan. So daripada diploma marketing, boleh masuk ijazah multimedia lah. Bidang beza sikit, tapi boleh, tak ada masalah kalau nak cari pengalaman dan tahuan ilmu bidang yang baru. Ijazah saya ni, ijazah yang boleh terima apa-apa saja program diploma. Sebab sesuai juga, sebab kami ni multimedia dalam kurungan periklanan digital. Selain daripada ilmu multimedia, ilmu graphic design, multimedia design, fotografi, videografi, okay, and then drawing, kan. Ada di dalam program ni adalah digital advertising. Maksudnya kalau dah ada ilmu marketing masa diploma, kita bagi pula ilmu multimedia design, kreatif, kita combine pula dengan marketing tadi. Okay, kita akan buat periklanan, so karakter-karakter, design-design yang kita hasilkan tu kita publishkan pada produk-produk, merchandise untuk dijadikan periklanan digital. Okay, saya sesuai lah untuk ijazah multimedia saya ni. Yang penting lepas buat permohonan, tolong PM saya. Okay, tolong PM saya, cakap saya dah buat permohonan Cik Syam. Okay, macam mana nak PM saya? Boleh follow saya, klik butang follow saya, kita bersahabat, kita berkenal-kenalan. Kemudian boleh PM saya kat TikTok ni, ataupun klik link dekat bio saya ni, kat profile saya tu, and then hantar tag Wasabi.